A very good evening. Northeast window ki dialogue swimming tabi puna mokpo han bamak ta dadong HEEYAILEIMA tongbram na puna mokpo taram nok chabolo ina nai kokno na kurumjari. Ngasi Northeast window na khana nei ne kitong ta putchari bang asi topic movement for a new government in Manipur hariba topic asini. Koi gi haukiba February tang taraga humdoi dagi Manipur da president rule thamduna Manipur gi assembly si suspended animation the lady adumakpu miyamna aikugi kuki madi maitai ani gi conflict asi chahi ani hansilakpa sina maram oirakanda aikugi president rule sisu adumak miyamna expectation di khara adumak thamami adubu thamamliba expectation dugi tayona ba lakpana maram oirakanda miyam gi demand aikugi popular government ama thambiro haibagi khongjeng su miyam amna akoigi tongan tongan ba akoigi section dagi hairiba warol si dum thamnari maduda akoigi megi tang kunga mapanda NDA lenga ka khosamna chatliba tongan tongan ba political party BJP akoigi JDU amadi NPP ki akoigi tongan tongan ba akoigi political leaders tarana represent tawrakanda governor unaduna makoi lairiba majority oiba BJP gi tongan tongan ba political party ni phuga mari asi khoi sign tawduna makoi lebak sembada yare haidana sem popular government ma semna bagi yare haibagi cherol submission ki adumaku lairiba pibam sida khoi gi asigum laba anoba government ma popular government ma sembagi movement ma changai basi changshi leibasi masi mai pakadra pa oidra du natragana nakala maromda yengluragana miyamna amuk laiba ihausi miyamda uchaiba oina thokadoribra haidi thoiba hojik tongan tongan ba issue sida masi divert tawba yanaba mawongdara haibisi matangda su miyamna tongan tongan ba ohang hangnari adubu lakchani ba wafamdi hojik movement ama aikoigi president rule leiba leiringai cheraga sida democracy leibak ama oibana maram oirakanda khoigi popular government ama leibasinadi miyamna hena pamnari edubu popular government asi laba matungda leiriba hojik Manipur gi issue si loisin bangam gadra haibagi wafam dusuni bokatliba topic asi ekhoigi tongan tongan ba panelist ahum akoi tongan tongan ba warol thambina bagi damakta ekhoigi studio da lengshin bidro leire ahan ba makta da ekhoigi panelist ahum sakaminga konana takchabi tanja do amtang miyang famda thamjage ahan ba da ekhoigi pabung o NABAKISHORE former chief secretary pabung taram nokchari ani shubada ekhoigi oja HEMCHANDRA SALAM editor HEEYAILEIMA express oja HEMCHANDRA basu taram nokchari ahum subada ekhoigi oja SUJATA president IMAGI MEIRA oja SUJATA basu taram nokchari yam nungaiji ngasigi pukachari ba topic asida ekhoigi tongan tongan ba panelist ahumna isa isa gi achin ba matam khara khajiktang kaithok piduna pukachari ba topic asida isa isa gi ba warol thambigani haibagi wakhalonda saruk yabi bagi damakta han newtv maikei dagi hariba ekhoigi panelist ahum newtv maikei dagi han thagat pa phongdokchari ngasigi pukachari ba topic movement for a new government in Manipur hariba topic asiga mari leina ba han ba wahangsi pabung NABAKISHORE laksage pabung ekhoigi megi tang kunga mapanda popular government ama semjarage haidana hairiba khoi makoi nifuga mari si sign tawre makoi tarana represent tawraga governor da changle adumakpu hojik si yamna luribadi majority oire nifu mari si sign tawre harga su leader ama hana puthokpa ngamdaba article 163 gi matungina leader ama sida leire haidana claim taroba matungda article 164 gi matungda lengak haibidi lengak ki leader ama semgadabani habizgi matangda hojik miyamna khoigi tongan tongan ba khoigi panelising na thamnarakpagi matungina hairiba makoina changsaliba movement simasu adumak lali constitution khangdrabra habagi wahang amsu hangnari pabung changsaliba movement singi batangda pabung yoiba moti kari thambining pawung tang thambi masi BJP ki MLA amasung moi LI gi MLA kran taribo move se masi general convention hai tari ko sarkar sembe ki convention adegi constitution ki na pi provision sing mayam masi ga yam chana dawa adugumba khongjang amani masi
some quarter khradagi masai HEEYAILEIMA hariba quarter khradagi popular government thamhaningbagi demand yam lai dana ko prajagi mihut na khanba mi na sarkar thambai si prajagi apamani madugi sarkar thamdriba laitriba sigi maral si kai noida hojiki marwena BJP gi MLA amasung BJP gi chaminariba LI singi MLA hingda makhoida daita si prajana fix toksilakpa CSO na ba daita se fix toksilakpada makhoisu tawdaba yadabi ekoi di sarkar semningbani ga anu udnabagi damakta governor ge unasinba adegi a memorandum he pisinba adegi a kanogi BJP ge president office ga he phaminar meeting ga dawrena tawba maduna di sarkar sembe ki process to masudi thangai sengna in banate masi sarkar sembe se khangdab su male aikoi ke manipur gi MLA sing se laik soi haitra brain su khalle ase constitution de pi ba han sarkar semra kamai tawge kai se kai khangdaba ipang pang mi do no su ure hariba natraga moi si pangdi pangdaba singaga manipur prajada utchai bai do utchai bai di ai koi di sarkar semning bani ai koi di ai koi punsil labani aduna governor ai koi unarabani ga ai sasin na draga tawri se manipur praja da thangi sembai di utchai bani sarkar sembai ki process ti ajagi makoi ki legislature party ki meeting ama taraga madu ki leader khalaga leader dona ai sarkar semani hana governor da chalaga mayam ki signature da yaraga sarkar sembai ki to claim or to stake the claim to form a government ai english da sarkar sembai ki ai ngonda sumai tawna ai support of MLA su am leire ai party si majority oire aduna aingi matungin ai sarkar sembai yare hana governor da chalaga claim to to stake a claim to form a government masigu masanabi new ga se kari ta khang da wadong la hai tribra hai sinna tribra gyan man ta BMA su phanam ju yawi IPS ko wer su phanam yawi kari hain masi lekti hairaga hai sinna da hai tare moi bule hai te heavy aroi manipur praja da makoi ju utchai bado khaitang yana bain tawbuni masi very very unfortunate adegi kari haini koi ge hairo ke radhe samna ai koi di center na ga khalakpa mi duna leader oi be yare center na bo kari koi ge leader khan ga dra democracy hai di koi MLA na koi ge leader khanpham thok dra ba hai di hogi ba sarkar semba khorpa ke mayam sing da manung da center na kan tawjaraga su khanjaraga su mapan da di koi democracy ki chanabi matungina leader khan bai se MLA amana propose toraga mayam yarabra ka na proposal toraga yare second tore third tore adu tore ka na dumai tong khalli bane ba are democracy ki chanaron ga si kari mata khang da badawna center na ekoi khan bi yare adu matung madu ekoi accept tawni ga si di democracy ki chanaron si khang da ba MLA ngakta leire koi BJP si da masi mak na su koi central state relationship da ai khoi gi leire ba autonomy state ki leje ba autonomy ai khoi gi constitution na pije ba power do pura surrender tawre na khali aduna hojil leje ba situation sida makoi na MLA nifu marina soi torogo su hari ba procedure indraga di makoi gi wafam do ngha ki oi ba pangangang ba niom nasana da ba aduna karim ta hoji phodu phol leitri duni adu mohta in hari ba procedure ilamaga di nahana governor na esungala aboi di sumaina majority oi ba kanguna leader khale si leramni na manipur ki situation sida mana report ama thani hariba president of India da adaga ministry of home affairs da esumba situation ama lae ai khoi kan tore adubu ai khoi ge leiriba situation sida popular government ama thambadu phabra natraga PR ne phangbra phabra ido magi opinion piraga center report am pini hariba mai report to loi logo da mate center na su manipur leiriba kano mayam se pros and cons mayas mo analyze tawni hariba popular government am thambasi hoji matam si chana da bra phabra phata bra se center ki mieng dagi center na ai koi manipur ki mi praja sing na MLA sing na phai herdo center na phai her khalam do ju ya hariba makoi ki mieng dadi
irang se loisindri irang se loi phau di koi PR thangwe kan khalam basu yai adu bai ai so aina wakan sum sabi wane ko se khangani habe wane te ari sarkar semba taraga di kuki gi leiba MLA tara si gi view point sin kari no makoi sarkar sembri yaw gadra yaw roidra makoi yaw da nai koi sarkar semba ya gadra makoi mu yaw hal ga na makoi wasak lo ga lakpa ya gadra assembly da phamba ya gadra kan sumba question mark mayam leiri hariba ai koi ni hak khum ngam da ba kaina harba crisis sina maram moidana free movement se metai gisu yade kuki gisu somda lakpa se hojik phawda shape oini haibagi guarantee se leitabni na adu mi environment se da center na karamba wakhal lor ka da ge se khara lui adu bo aroi bada aikoina praja singna pami badi popular government no pami hojik especially hojik flood ka leiba kano se da aikoi wakat pam leitaba aikoi haija pam leitaba governor da chief secretary da commissioner da aikoina haibado law li su he manada gum tawba aikoina mai tor ngang ba makoi ni english ngang ba hindi ngang ba oiba loan ge gap am su leiba aikoina pe na phongdo ku su ngam da ba aikoina una ge har ga su he una ba phang da ba aikoi ge MLA ni minister ni khoi ge lamji mi hu ni har ga de khoi gorong ngoi ta chang ba ya ba adu gum ba awa ba ga ya na khoi ge flat ki matam se da di amuk he na ware ada leiba PR ge government sin na tor iba thabok su flat ki matam se da aikoi pen da ba kya lei hari ba piri ba relief piri ba se matik cha de thak na ba ising piri ba se matik cha de cha na ba khot na ba se thong da thak da ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯐꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯤꯆꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯄꯤꯔꯨ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯩ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ थागतचरी पाबुंग मखा चथजबोइना योजा हेमचंद्र द लाक्सके ओजा नाकलर मरोमदा अखै प्रेसिडेंट रूल लेरे इसी था मरीबु सुजलक्कदोरबनी ओजा सिदा अखै एक्सपेक्टेशन दी याम तौरमबनी दुबु हाय अखैना तौरबे एक्सपेक्टेशन दुगी पुरा तायोनबा मखक लाकपा हौजिक पीआर लाकपगी कानाबा हायबबु नोंमै काप लेपसी खक्तनेबा सिसु मखोगी मकुत्ता लेबनेना नोइ नोंमै कापकनु हायबगी कापक्तबगी वा खक्तनेबा ओजा हेमचंद्र मसिदा हचंगसलइबा पॉपुलर गवर्नमेंट की मूवमेंट नमा चंगजलक्तना अखोगी अनौबा गवर्नमेंट नमा सेमबगी चंगचलइबा खोंजंग सिमबुदी मसिसु पॉजिटिव ओइबा खोंथांग अमनी हायबमक्ति याय अदुमकपु मखोई निफुगा मरीना साइन तौरबा फावबदा हायरिबा ngasai आर्टिकल 163 की मतुंग इना हायखोई मिस्टर एक्स वाई जेड अखोई सिदा लेजरे हायदना क्लेम तौबा ngamdabase ओजा हेमचंद्र मसी ओजा हेमचंद्र की मोत मसी करीना ओइबे याय कमाइना थंबिनिंग ओजा हेमचंद्र की मोत BJP na haije BJP si yam discipline lebo party ni ana makoi gi luching basing adagi state ki ama ma leiriba mayam se center gi luching basing na ma wa lu ka haraga adumba misida he oihan bagi chanabi ma makoi da le ada asom dagi khoi gi MLA sing sina makoi gi leader ne na ama khak khoi appoint tore ma si chief minister oihan biro ina haibada center na tasin na roi daw असिगुम्बा फिबम मयाम सि लैबन मरम मोरकांदा अखोई स्वाइगी MLA सिंगसिना सुओंगा लैबा हाइतारे मसागी गवर्नमेंट सि याम सेमनिंगबा सेमनिंगगसु असोमदगी इंगित से अमत फंगदबन मरम मोरकांदा सेम ngамदबगी फिबम से लैबनी हैना हाइनिंगे अदुम अखोइना उरे हंदक से PR लैबदा अखोइना कानाबा ngasai anchor na haibado nongmi kap lepasidi PR litring degi lepe handaki sahi sigi January ama degina taruk phawbugi swai sida sana sabi yangang pukpi songi akan balan phama haitare pawmi yauna mi meam sokhiba security person sokhiba as dugi duda sana sabi amusung yangang pukpi uyuk sing se security force na occupied hek taugiba nimitudagi nongmai ka pasi lepkrabane udagi masi pawse nongmai makol si tadana lai masidi PR leibana nongmai makon tadabududi natte hainingi hanadagi hona nongmai makol sidi leitre haina adum lawbi yare masi masai haigibagumna masai Manipur da thokliba lan si
proxy ni haibagi mawong sum leiba sum yan su adum haiba aduna hairiba mafam nongmai kapsila I attack sathar I hairiba mafam sing se kaisu yam banate masi tap tap pai bada dum birang se dum niam biya wa pu ni adubu sungem nemandana sahi ani sang la sahi ani gi matam se hawin li kini adun masi yenguragadi miyam da pen da se yam hengat pasi masinani biar la kan da masi yam thu na sort tawraga miyam gi apam si fangadra haina miyam na haina gi bani sidi masigi lengak si leibagi mahutta PR leibana phare PR oina lehen biro oina hagi basi mudune PR se leiraba matung si sida tha mari su la kadore masida masi pawbuda improvement si leibu udi haitare hanagi phibam dagi ihong hong deba subject national highway sing free movement yadri even Amichana kogi March Nipan dagi masi free movement yahalani kaina yahaladuni ana yamna ga man ko hairuraga mi khara khana thingna ga upai leitadana dum toki hajukshu adugi film ja dum samanana leiri masida sigi marak sisida kogi MLA mayam si miyam gi pressure lakani haibagi akiba musu makoida lei boko pension ma makoida miyam na kari hairakadagi makoida oina onjela kadra haibagi akiba se makoida su lei maduna maram mor kanda makoisu kitang manana bo honabagi machat ama akoina uba phangi akoigi haukiba numit kharani asida haitare khji ising ichau leiringai marak adagi adugi mamang swai dagi hauna muji government se semduri ne na yam kana honai yam male adagi MLA nipu marina government si semna ready the leire adna muksu governor mu unai adagi madugi me kuntra ma thoida amuk kogi BJP president sarda unai adagi me kuntra da amuk BJP singsi mukoi gi oiba meeting ama pangthok dana mukoi se kogi government si semna warepsi panglo do lowi adubu mukoi gi oiba luchingba ama mukoi masana laptop saraga hairibu luchingba sina aikogi chief minister oirgani maramaduna government se koi semagi haina governor da state claim chi toba hojuk phobngam driba adudani masagi haigibdo center da moi yam discipline leibani kaina haijabagi mawungdu ape su malhangum ju toba sengna hairagadi moise center na manipur da popular government ama lehenba matam sadri haina lowba gumba adumaina ui haitare ko madugi mamine ko noji uri se somdi yang kanna chungro phandno honarasu kai mairaktrisi ko masi hajiki center gi decision du leitabuduna neba adu leiradi adum nahana government ma adum semaga adum lehen basu yarabani adubu madu somdigi ingitto phangdaba haitare sagi moigi prabhu hoigi thaujaldo phangdabana maram mor kanda ngasi bhawa government se semangamde sembagi wafam hairagadi makoida sirangnabagi masingdudi hendokna leire adu semba ngamdriba sidi asomda center gi ingitto leitabagi neba aduna makoina center na haitare center na manipur da government ama lehenba yare haina kogi ningakpa matam haitare ado hajiksi ngasai kaino na haibi ki dumaina manipur da government ama semba yabagi matam do yaudri haina center na loba mali hairise madugi mawongdu da dum leyeba aduna moina hek semage na ningakpa numitadi kanano xyz ama kudoni thalong thil nang oiroina haigeduni madusu moina pamduisi ngasai moina haib yam ingadoba yam loyal loiba haitare kitang phajaba londa da hairaga yam loyal loiba phamu hairaga phangbadoba lepu hairaga lepadoba hippu hairaga su hippadoba adugumba luchingba ama soidaramaki hapakani na khalli adu madugumba haim gai yagadaba luchingbadu thidokpa wabagira simusu hangbiyari pone bako adugumba luchingbadu kitang maril leiba maka oisiladi maril leiba kitang haisingba haitarene adugumba MLA amanaga chief minister oikhalla adi moina haibsi yaraktragadi yamna makoida nungaitaba ma leigaduineba hanigi dumaina kogi phang lepu in yagadausi madu thibada matam kitang changbra natragana manipur da kogi government se lehanbada matam sadri haibra
matam sada bagi hairadi hojikse sum yengbada miyamna penda bagi haibani ko adubu matam sabadi khara walibra haibsineba maramdi chingam sung tampaki marakta anisi partition si am chawna leiri khanda basi hojiksu loidri haigane ko haidi kogi cookie people singi music pada lakmu ngamdri aduga mitai sing su tampak tagi hendok pangamdri masinu maram orkanda manipur santi leire santi hanjile haibadi yadri adagi idp sing se masa masa gi mayumda leiningi adubu upai leite ang ngasi phawbada mo yang wana leiri bani and asigumba pyamse loisindringaida government ama semaga adugi government duna lotion gani haibasisu center na mission uram gudaba mande aduna sigi phibam sida yagiroi haibagi ingit amal leibra maduna maram workana government se semhandabra natragana hojik haigiba mukhoina haiba yagadabu luching budu thidokpada matam khara changbra ani simba amadi oirena khali amra so smaitam sang okay thank you very much thagachari ai makhat chathaja boina khoigi oja sujata da lakjage oja sujata nakalamrom de khoi lengak si hojik india lengak na popular government ama thamba pamdamgi mamidi chauna tari habisi miyamna di khangdana leirabani adumak pulebak si shemle khoigi anauba government ama formation tawre haba matamda masagi kuki cabinet minister su yauri bam khoi tara si manungda ado makhoi si nathairaga thamamba matamdana haidi lairiba akogi house ki oinadi masing di amuk sura roidoineba adubu semge haraga di sig matang sida oja suda gi matang da ngasagi formation ama chapchana tarok pataraga di kuki gi makhoi tara sigi matang sida kari kari oja suda gi motadi kari kamaina thambe ai sig matang jang tang tar meriba proja khunumutu khurumjare ado ngasi panelist wen meriba tamoni gi mkamdasu hari tasengna habada cookie gi adugi habana te ko sengna habada khoi gi state sida khoina sum cookie meidai na ga na khaidok pai wane ba constituent assembly gi makhar da di mo 60 chi lei ne ba member oi na tra house di house da etikara ba house da my privilege card up mi dudi magi punishment to ngam moi gi dum rule book to yaujara lei bani na madu gi di thoina ai di yamna khoina du da nei na magi mathau ta de na khalai have means moi di seng na have da manipur si gi apun ba hadan moi na 60 se mi hut oi na chatkhi ba ngata ne ba na tra mi hut oi na chatkhi ba matam du da khoi me 30 gi hor matung me 13 de gi moi na separate si laur ai ne ba laur ga dum any condition me ama to ro khar ba ne ba adu mathak da so khoi gi mai gi mera na dum assembly da changdana me kano pi dana akhoi moi mathak da punishment haibadi moi kano to haibi na ta ba to bom thok thodang lo haibi am tangam dana dum ngasi bo lei ri ba ko aduna si seng na habda lo da mada sum jeng na ba matam da di moi si puna maksi ethics kar ba nga dani na ma sei da thodong no moi yaw da ba gi khoina yang kana khana ba gi mathau ta de na khalai ba da adu moi yaw han de hadana su separate oi ne haiba gi su right like de baram di state si ma gi mihut ne ba moi se mihut khara na thugai ra ba assembly gi keno se function se thugai ra ba kan du da bu moi keno ne na khoina sum adu adi moi da su moi ma punishment pi ra moi gi keno to khar kanda moi gi praja na dum khalak ba pa mi dum lerangani adu gi pot ta dum chana ba dum ya gani an khalai wa khal da ko aduna akhoi gi ta se na cd akhoi no ma'am sna khoina sa mami nga ta ne ba khoina khanari po se thabak oina di amata tong na dri ba ai na thabak to ba kan du da thengna ba pot to loi thengna ta ba ne ba na tra center na huji kamoni da heavy center na to haning da ba male adu bo khoina haina khoi praja gi voice na haina kai gi da mak ta center na du hayar kai gi no mana parliament da haido khra ba ne ba states na claim to rok ta ba gi matung ina khoi president rule se tham dia dan tham bi ne ha adu ta di mo 44 do lai ba do mo changjel lo ba governor da leader si oi do ne akoi si lai da ha ba mo am tang di pisal lo si ne ba khoi na haina adu pot tu ne ba praja na pam ba di na ta da na mo na heta da haining ba sedo da sum lai ra ga de khoi punji se kamai hindu no khoi punji ma mi ga dum hinga se ha bra ba thengna ba ma thau ta dro adu pot tu ne ba khoi na mla sing ji de gi pam ja mo suspend ha ra ji mo di to lo chaw na cha da na dum lai ne ri ba sai gi phangom thong ba phan phangi ngasi sing gi chaw na ngasi media da kapai ba firon finai phal le rak tra ha dai ba yengo sarkar na kengin chan bi rak te ha dai ba adu gi moi punji do kai life no ba
अदुनेबा अखोइन हाइना अदुगुम मैम दु बियु अदुगुम लैरिबा प्रजा मैम दु मोइ से थागत खिबनेबा मोइ सेंटर न थागत पदि नतेबा मोइ सेंटर मोदी न थादा बनते अमित शाह न थादा बनते मोइ राजनाथ न थादा बनते न मोइ नंदन न थादा बनते आइन हाइसे अदुन अदुम बदु खतन खल्लगा थबक तोबा मथौ ताइसने सुथें थेंगदन हेक्ता मोइ से तौनिबा कुसी येंगु न हाना खोइन चंगजलबो मतुंग दमु 44 चले अदु 10 चंगुरे म हारे गवनदा नोंगाला बीजेपी ऑफिस तुगी खरा खंदौनो तौनरुबदगी मोइ ट्रौहमदुइ लाएम तौरे अदु इसिंग इचाउन ने म हारे मखा ताबा हुजिंग तुमि ले प्रजा की प्रेशर सुम चतोरे मसाई थौदांग नि खंड्री से करी किनो सिने खोइन खलेसे अदो खोइ मोइने दि खलंगने बा खोइ तुमिने ले खोइ तुमिने सु लैरोयबा लैरोय कगिनो अबदि हुजि इसिंग चाउ थौनबदा खोइ इमा सिंग गिसु खरा थुमबो खोपा यावबगी कंडीशन जिना खोइ कितंग इंग द बैवानी अदुगा मोइ ngam रिजाइन तो थो हाबस हाइरनेबा मरम दि काना दे हरी अखोइ प्रेसिडेंट रूल दे येंग बा बखोइ येंगेना फ्री मूवमेंट हाइरगा ngasi चलम बंगा अदु तारी सेंटर जु अखोइ नन हाना दे हारा पदुइ मखादा लेरबा हाबा पोसे दुम हंगल ताबनेबा अनिमक स्टेट अमसुंग सेंटर से अखोइ गी लेरिबा ngasi अखोइ अटैक तौदन अखोइ बु हाटके तुके तौरिबा मैम सिगी मखादा लोइ हिंगब्राबा ngasi येंगु नहान गे अखोइना कैनोदा सिरोई लिली की तौबगी मतंग दे यंगु अदुगी पोतुगी खतंग थैदोकनबगी अमुसिगी अमु इथिन लापम मालेबा अदो खोइद अमतदि हल्लोयबा मरमदि मणिपुर की गाड़ी अमदा गवर्नमेंट की सरकार की गाड़ी अमदा अदु थादना चपा अदुगी मांग अदुगी पोतुमदि सुमुल लोसन बसु या यारोयबा अदुम थेंगनागिनेबा खोइसु अदुना सुगुम मैम से लैबनिना हरि तसेंगना खोइगी लैरिबा मोइ हाइतारे को मोइ निफु मरि से तसेंगना प्रजा नुसिबा नते प्रजा की खनबा नते प्रजा की तसेंगना खनबो अरगदि अमुतंग थोकबिरो ममीदा साना बि लेरनोबा येंगसेबा अदु खोइ लेपक्केबा लीडरशिप ओइरे अखोइ सिमाइदा लेपेन मोइ अमतंग डिसाइड तो तौर गवर्नर द चेदुम द डिविजन बियोबा मोइ मखा ताबा सेंटर थेंगनबदा अखोइ प्रजा लेरिसिदि कैनो हाइरप ताबा नत्रो दु मतमदा थबक्ति तौदना अखोइना करिदनोबा सेंटर द ngangudoise अखोइ स्टेप करि तौरगेबा ngahale khara nganguni delhi chengidi khara nganguni delhi chengini sine ba tawri potse adu moi step to moi changune amta moi lai 44 to de sima leader wa de chango ba du de center na kai doro ke ha ba do akhoi thengna ra se ba असिदे इसे सेंग है अतोप फ्रूट मैम द सुसी लोई सपोर्ट तो बे मरम दि सरकार है से मैते खक्ता की सेम दुइ नते बा अतोप फ्रूट न सुसी द प्रेशर पिमिन नरगा थबक खुदिंग मस पांगथोन ब मथौ ताय बा सिगी कंडीशन अखोइ द थोइ जे हिंग तुंग द अतोपंग द थोलप या दुन सेंटर थेंग नो बा है से अखोइ की ख्वाइद की फर्स्ट प्रायोरिटी ओइ गदब ने बा अखोइ मान मिनरगा अदुना हरि आइदी तसेंग बुआसु या ngangan मनिना मिन सु नुक्सिदरे अदो नुक्सिदरगा सु अचुमबति हाइदे बा अदुना अखोइ प्रजा सु अखोइ हाइसे हुजिकती अखोइ डिसीजन अखोइ लबो मतम ओइरे मोइगी सानबा ड्रामा से अखोइ मसी खरा नाइथाइलसी अखोइ यांखै यांखै तोंगाना लैदु सपुरि चामा पुला पुलगा उंतंग मोइसे थेंगनाबा मथौ ताइसिनेबा अदगी ओपोजिशन सु सेंगना हाइबद मोइगी उपाय लैद्रे न दुम लैरे इन हाइसे सजेशन दु बोबा तौबि पोसे अदु मीना ngangapadadi adal parliament dadi loi mata ngangaiba any party da ne moina ngangai poto adu su parliament da adu khoi sonda gi na kana gum bim ta na gem tongam deba se ta de khoi khoi na momang da hangakpa question adu kari huralu rage have se sigi mla lei ba myam su kari huralu rage have se hadak ta bane ba baram di madam du da sarkar palinga da khoi na ngangi wa to ngasi lei bo moi pulap su madu gi punishment chap chana phang tam deba kari moi kari huralu rage hangak tam deba bo lei mem su bathong na phudong am dri kai gi no moi chokri gi moi gi hairo ga chokri gi adu gi leader gi huji kari situation no ba ai gi kendra thadu ga ina hisne leiba ke hebo khalsi lak pa mathau tai ba huji ge mu kaisuna ta huji sing chaw sine ta hoi da ba mamang jahi dau som thoe handak som thoe sigi condition ga wa ba myam mam su ni tau iba ma economy brand fail ni khoina leise huji nga sai bakta su media de torbo thaja ba khongdum thaja ba gi watermelon thaja ba myam mamang en tawri adu gi kapi ba handu gi maran kari no adu sumbam lairiba condition ju uraga khoi amtang di fight tawrase habegi moi de mokhol da khan dise kari gino ba ai ore moi de ai khan ne ba thengna ba ta ba ne ba kadwa yan no parliament ha gi du di khoi se me na khoi climb tawre kasida kari disturb no no pirak to se party to hello ke no party de gi praja ka kran ne lu ga ba ko se jang ni e bo ji national party ne sum lai ra ga khoi me sum si wai ra ba si wa khan khatan khanda ba mathau ta tra moi su hai ro ka khoi adigi national party ni adu ni achoba party mi hali mem sraba mi me ko hali sraba ikani mi fail oi ka di no moi to bi mem se drama yam kan bira kanu drama kan ngai noi da wa ba hela kani praja mem da saw bagi tension do yor pa matam da ne pharak loi tan nar kani ha ba poche masi aham bagi round do ni thamje okay thank you very much Sujata ai pabung dong lak chege pabung nakalam rom da khoi Sujata na hujik thambigi ba barol gi matungina parliament ta khoi leadership khan mangamba ngamda bana maram oira kanda khoi manipur da president rule thamgi bani habesi
mayamna khangnadana leire adubu akoi hojiksi makoi nifuga mari leire makoi ga nifu mari sida hoi leader madi hana claim tawgadabani habsi constitution da yaudana leirabani adubu leader claim tawbangam dabasi su yamna si leire haina puthokpangam dabasi pabung adugi mati ashoiba makhakni adubu democracy chatpa leibak amada akhoi popular government ama semjarage akhoi leijarage haba matamda india lengakna semhanning achauba mami amakak tabase pabung masida akhoi india lengakna Manipur da popular government ama semgibda india lengakta masida makoi da karai phobo soki habasi masu miyamna hangnariba makoi democracy chatpa leibak amada popular government ama leiba habasi leibam thobane ba dubu akhoi constitutional crisis haiba tare masi leigibra maram orakanda koi president rule budi leire sigi matangda aduga akhoi leiriba leader singsina chap chaba ultimatum ama india lengak ta thamba ngam dabase pabungi oiba motta pabung si kamai yengba ya pabungi oiba warol kara kajik tang tang thambi babu akhoi masi neinabada khitang irang je thorokpa hobo matam madudage laiba development je khitang yengu su darka lei 2023 gi May gi tarik 3 dagi akhoi hanagi chief minister oibiramba nongthombam birena ngalak pa leibak sida masita fail oiba kaya akhoi leibadagi many quarters especially opposition parties singdagi ma to allo president rule thambiroi je india gi mafam quarter kharadagi demand tawrei manipur dagi su demand tawrei adobo nongthomam biren chief minister oibasi center na masi khuchabi haitare ni mokoina pamjaba mokogi khuchabi mai moina haiba do hetawba security advisor hapo isu eta hapa chief secretary akoina pambasi hapo isu hapa dgp hapo isu hapa masi center na remote control loina sanaraga moke manipur government se tha kunmari kunmanga kunithoi kulumde mokse chalai la eriba ada at certain point of time nongthoma birem su ai ngamdre haidana masi resign torani ana raj bhavan ga chale madura dramatize tawdana lambi dege asage resignation chithi ga to imai ben sing khara magi imai ben sing du so engambada hangang kendra natraga susindro ge khurai kendra degi puthro prang khale moi bjp ge supporter sing masi drama ase tawu jana ba resignation letter ga to segai dana prajana yadi ka ba ma utna halle halaga mu ana segai boto mu ana type torogo mu chalaga kari hani resignation letter to PB abni hariba magi thamoi nu dadi resign di tawnu da ba ada resign tawbi drama ado tawraga prajana yada badagi ai resign tawdabni ga thon ba drama asi am haibta haiba haitare khoi ge manipur gi MLA sing kari ga sibo ba maru drama ado tawra ado center su sum yai ma tawba drama ado da kaimta haide moi di khuchabi moina g haiba do nongthomam biren ji yam haijaba adung ba chief minister rumo oibni na makoi na haibada hangkatna waga ngangjaba ngamdaba dum leader ne ariba aduna moi apam ba tawla thabaki thangi semedi unified command khangde ama khangde sason je biren especially law and order gi matang da di center na direct tawra madu su constitution gi leiba kari hani khona piriba state list piriba law and order maintenance state na tawai je maming do na thamba tawbana center na tawba ari biren ma samang su admit tawre ai je kaim tele ba ngak pada law and order gi tai yon bidre kari ma taw intelligence ki information da share to bidre na ma su helpless wa mo do phongdok to la eriba la tra sum la ko sina kari hani bjp ki manung da leiba tham kari hani birena chief minister oirga tawriba thabak thong sida tawna sida smai tawna pen da basi leiba khara da gi as masimana chief minister oil raga di akoi BJP ju mutlani aikoi ishagi on ju mutlani MP election da su BJP ge koi je amata su ka ngamdre pajana khoi reject tawre BJP aduna siri birian si lokthok to ba ya de aduna BJP ki MLA khara punsin nagare ariba aduna different KM laire ada makhoi ga ain khamada mase Congress ki MLA sing duga mase soidan pau phongno rong godong male mase aikoi na wadi confirm to budina te thoklai ba thogdo du na aikoi na zum inference to gune hariba conclusion lag bani kaina na koi no confidence motion ma koi mut to rage hoge ba
February tarik tara da koi ge assembly ge session tawne da no confidence motion do congress ge MLA tara na koi move tor ge na koi jo koi support tor na tor ge ana tor ko sida paw ji roi khang na ni na biren ge sarkar ji tu ran ne ji khang ko de ge nam dana siri biren da central leader sing na koi chop pa da nang tu o na ton gre hari ba thang sing wei de biren bu pam de na lok thok na te hari ba BJP ge marung de lai MLA sing du na center bu sum biren bu resign tong na ba force to gi bane hari ba adana hojik lai ba kano sida Manipur ge lai ba situation sida HEEYAILEIMA na hari ba center na popular government ji pamra pamdabra haiba si question ne hari ba amarom dadi BJP ki political party or oiraga di makhoi ki party ji mapangan kankana ba moi party ki sarkar thamba se pampham thopne hari ba that is the ultimate aim khoi ki party ki sarkar thamba moi party ki adai propaganda to ba ai khoi na thabak asu amna development to wi angarang hok ta jo siri NBRena kanoda mi ge krai no ma flat ki yeng chalo ga da ai khoi na social media hai ba ma hai ba concrete ki khoi lambi sa dom ni mai achievement do do lau thong la de som na mi du cha ri bra thai bra leifam leiba leiter re concrete ki lambi do hojik ti khoi pam de khoi de hojik ki flat ki matam je de khoi cha na thang na ba leifam leina na ba dung tu sin bi wa na praja mayam du khala ne ba aduna center na su BJP ki sarkar di pam ni adu bu mokhoi da compulsion ani hum lei hari ba center sa lei ba compulsion de kan wa da lei ba BJP ki manung da chief minister waining mi je yaman ngare har ba manga taruk se ko convince to ngam da ba sambit patra kaya lak tana hamari sare convince to ngam de consensus oi ba leader am khan ba jing ngam de chief minister je biren oi ba ya de ko jo oi ba ya ma ne ngon de ge kari hai ni hai bu na te ai ko jo loi oi ba ya ga na chief minister ki claimant ji mayam thole e ba madana BJP political ki central leaders in se has completely failed to prevail upon their MLAs. Sito wa no mo high bising am de ri ba. Makoi no impose to na ama thamen kala se ko. Maduda la ka de leader madu la chief minister to pendra ga de maduda pendra ba BJP sing do akoi ya ro na BJP de ge thado ga ato ba party ma se mani khang de adu resign to mani khang de BJP ji khang khong chai du ri ne ri ba. Masi BJP ki central leader sing no ui ri ba. Aduna BJP ki as a compulsion wa na central leader sing na koi leadership se khan ba se makoi na ngamda bam su le da second na central leader sing ge compulsion khara leiba da kuki sing gi leiba community gi wa si su makoi ta da ba te kuki gi MLA sing gi pa mana kari no kuki gi CSO sing gi pa mana kari no amaro na ho de ho na kuki gi CSO sing kuki gi leiba myam sing je na di popular government se ho ba dai di pam de PR thamu Pandrisi maram je kai no da especially biren gi wangang sangang mayam se da ma je maitai da yamna michang changba kuki dana atta kan mi to poina khanba michang mi khai nai ba partial oi ba chief minister poina u da lak ni hari ba adana hojik su popular government ma lak pa da kuki singi sam MLA khara pami hai ba khara yaw re ko adu pam da ba khara jo le ram ba yai adana kuki gi leiba MLA sing mayam sing CSO sing gi su makhoi gi voice to su en khamada center na soidana taram gani makhoi gi voice no maram oidana hoji ke popular government la andabani haibi wadi natte adobu ai khoi na inclusive oi ba ama thamgi harga di ai khoi mipung khuding maki mo che khoi loba tai adana center na damain torom gani na khali ada aroi bada leiba crisis se popular government leibani na phabra PR leraga solution se purakna bu khana bana phabra hai be se center gi adu bai wakhalam leram be hai ba adu hoji ki leiba situation si di center na suma helpless oi bani na PR gi matam se tha ahum khare hala ko kholak pa ji di ya manate PR se sahi ahum bu tham be ya na hare wala me ne approve to griba se tha taru phogoni tha taru phogi manung sida hojigi hek lok thoga popular government mu thamjulum matamda center da su masi phagi man ga do ba he PR he thamba he popular government thamba adu magi makoi da yamna nukning ma mawong ma da u gidra ga na moi su sum khanarang gani adu ultimately
masi just a matter of time ni aduga popular government di center na su soidna thamakani masi haina dmai tawna ai thamjage okay apabung marak that na ngasi topic sidagi budi kitang na thaire apabung hojik si tongan bakhoi Imphal West ki famda meyam ama akhoi ising handaraga su ngasai kappasu dum thengnai haidi sana lupa pho lokthokpa nang hauda nang pudo dum chendarambagi masi ngarang khoin thengna jabada akhoi energy MP khoi oja khoi bimole khoi jamna governor da hariba khoi si natural calamity ni lauthokpiu masiu lauthogadi khoi compensation khara khajik tang oisu miyam da phangbagi wafam hamasu thamli sigi matang da di khoi haujiki handaki mamang chahi da su dum anirak chawi yam sathina chawi handak su chawi sigi matang da khoi natural calamity lauthogadi package khara da orsu babung phangani habagi expectation di leiba sigi matang da di babungi oiba mot khara khajik tang ten tak na thambiram babu haina jong khangba de natural calamity lauthok na bai provision di leite da ekoina thabuk toringe matam da drought he lauthoe na sai gi nong su do matam da aidi nong siam koi da suraktra ba lau ga ji sira matam sira drought lauthoe ada natural calamity he di ma phenomenon nama earthquake oiro ising chawbo oiro landslide oiro mase thok tur dei jira poni mase lautho bagi tu jongna darkar leite aduga madugi lauthoge hena financial assistance hena phangani haiba kasu leite government gi leiba scheme ji da maroi na aikoina kangada maroi gi department of relief and disaster management haina ma lei si makha si dai khoi ge relief se makhal ani hum makal man pi ri re ba immediate relief ko cha na ba thakna ba asi ising pi ba khopa aduga masai gi khara landum mang stapa hai tare ko yum hek damage to ba yum damage to je makhal lairi partially damage to ba completely damage to ba completely damage to ba yum da gadi ko di kadwar gadi kacha gi yum or gadi 90000 pho piu gra na hai gi ma scale ma yog jari re ba adu pi ba gi wafam du di soidana lautho osu lauthok to sum phangani adana masi gi assessment se ko gi di sina kaina revenue department na ai koi soid assessment tawgani center gi leiba flood ki team center gi team ju soid la ga yengani si extent of damage si ada damage si di yam pak chaungna koi tawre koi yom ji tangkhai yongna thumjing ki ba yum ru phawu yongna thumjing ki ba angasai gi kaino na hiai laimna hai ba sana lupa khangde lek la su khangde any kind of posting sing ji puthok pa ya da ba lakreba turian gi chen si di hek kai ba ga jara mikuk minimum a phapon te hariba khurai ge leiba haikuru makhong da kai raga porom pat yorok bai je just minimum a pharoi hariba aduna admai tawna chen thok pan ho da ba kholo ba ba pon masai mang ba de yam na wa mang abani aduda mang aba matam se da aikhoina sarkar ge leiba machinery hai tare ne ko masi to honing ba si da maximum makoi man power thadaraga sarkar ge machinery si da nataba khoi private sector sing chu phaw wai khoi sin ba yai hari ba ko saidi chana thangna ba je khoi cheng hawai bi bai mohta chai sing ji phajana thongaga masai package tawraga imung amda mi manga si effect tawre boy chak thongwa yadre har boy di lunch ki matam da packet manga hai pi bi ba dinner matam da packet manga hai ba government ki official sing dun supervise tawba admai tawna delivery of service se yam phajana streamline tawwa yai aduma si mumung si tawbus ke ai yu ude iduga khoi ne ising thakna bi su yam marang kai pi hen ning hari ba hojiki lai ba flat ke le ising je thakpa ya ponte doti gi konjin ji loi lu khre pipe se leidre kari ising tha aga khoi hingduru ne hari ba ising leige har ga su chatna da lambi do loina ising thung khre adu wedi government ki machinery na package drinking water se phajana extensively tawraga ising delivery tawwa chana thangna ba tawwa laifam laitaba mi sing do evacuate tawraga sigi college khangde high school khangde leiba school mayam natraga community hall khangde kudam mana da khumal lampa ke leidna ko hostel mayam leiri adage indoor stadium leiri si mayam se da thambi khopi raga moi award pa mayam sing se yengsina ba on war footing to wa darkar le en khali madu tawri tawi adu wai khoi masi prajana khitang pen badi yodi ana admai haijage okay thagachari pawung thank you very much ai oja hemchandra tang lakchage oja hemchandra hajik se anoba government ama formation tawbagi wari si lairi adumakpu oja hemchandra gi mota lairi ba akhogi hajiki situation sida akhogi leader amasu claim tawba ngamdabana maram oirakanda akhogi hajik anoba
new government ama formation tawrakani haibagi thajabadi auja Hemchandra leibibra kamai tawi uja Hemchandra gi mot amtang thabiu soidana makidi government se halakhi gani halakpadu karamba matam dano haibadu lubagi wane mayamna hai leadership crisis lay leadership mui marakta lepthokpa ngamdre khanma ngamdre kaina hai ada aigi perception dadi leadership crisis sulai lete moi masana so dum haijabane bisidi center na khudum bi thilakpa hapak komi do moi yani na haijabane sidabu kamaina leadership crisis no ada hana biren February mapanda pham thadoe adugi madungda nimit humni marini do sambit patra laga masida luching base point out tawduine na somda game mathang amadam chali amadam unai tawhido drama ama sanagi bogo drama aduda manasu kanam tabu leader ni haina puthokpa ngamde aduga aikoigi leiriba ibungo ibima mayam sigi maraktagi su mugi consensus oiba leader do puthokpa ngamde ba haidi ma oheloja haiba ngamde haibani da magogi marakta oi ningthau oiba si pamoi da leite dana ko adugum bagi amasu leibra adubu munna yengsil kandadi leadership crisis suklai leite haibasine aduna Sidi center na seman giroye haidana seman dabani adubu seman lage haiba mikap tu dati no makhangde toyata ekta matam amate semak pa yae ma adubu hajung makidi mit ushin bada matam du makti haiba ngangmadaba mande ngamde aduga sisida kogi MLA mayam sina se chongdra phandana amodam unai koi adu mi adu leire adu yanare eng tawrisidi sidi sum miyam na makoida onjil laptana boko miyam gi asaw bose makoida haitaraktana ba sanaba drama ne lowi aduga makoina center gi luching ba singsiga mungna bangam ta su yaude machine ba yam sathiri di aikoina unofficial oina phangba pawmada handaki kogi ruling gi maikai da leramba MLA sing haitare sigi mathang unabasida MLA singi mraktagi aikoi bu center gi luching ba sing sina sananing ba mong da sanabase khang mangamdre aikoi manaradi tokthok se haradi tokthose MLA digi resign tokthok se madda kari reaction la kya habidu yengsi haina phongdok ba MLA yawe na hai okay adubo watiba ai maduda meeting du yawu natamina chapsana maduni na haibudu makti hainingde adubu mase sumdi chumubo wapam amakhakneba adubu magi aduma proposal da MLA amatana khumde support tokde hai adurdi wari si luradro aduna last ni akoina he isada yamna repentance he powerpa haitare ne akoina koigi luching singsi akoina elect tobuda koi soi krabra ai miyamgi ihun khangna chatkadoba adugumba miyoising akoina khalaudrabra haibagi nungai tabudo koide he powerisi machine mase makoina miyamgi ihul sibu uraga chatlagadi hojika ko moi maraktaga maril leba ka yaroktana aikoi na koina sanabadu aikoi khang ware ngamdre haidana MLA digi resign tongne na tobungam MLA khara yarokpadane center so nikani adu makoi du MLA chingdo Manipur gi hero zu oigane mathangda makoina hojik moi parisi ruling da leiruba kangbu singse mathangda vote kagadra karoidre jiba makoi masa mak phauba akiba phauri bane ba mado asiguma film sidadi hero ungani aduga mathangda su soidana maki miyam gi support fangane ra soidana na adugumba maril leiba luchingba sing yaroktabna ngasi aikoida ninghanlaba center na smai chum togu sida koi chum ya lere ko akoi na din kari hairuni koi di luching bu sunate representative su natti makoi gumna active oraga sigi politics sida yaw mi su natabni na akoi na di haibang amdreba akoi ki ibu lauziri simangai reba ado masida warep logodoba thabak oina togodoba misingdo aduna tawraktrabani na ngasi miyamna pendabase matang kajik
ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯩꯊꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯄꯪ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯨꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ BJP की MLA कुंथ्रानी थोइनी इंक्लूडिंग कोई कुकी की मोई तरियत BJP की MLA यावरी अदुगा कुकी की MLA तरा है बसिदा अनी ना KPA नी कुकी पीपल्स अलायंस की अनी नी अदुगा अमन इंडिपेंडेंट MLA नी मखोई से लोकथोक खरबा फावबदा मखोई से सुङाव यावदना मखोई सपोर्ट तौरक्त्रे हायो फावबदा लैरिबा MLA सिंह दु 44 दगी हाइरिबा MLA तरा तो लोकथोबा 34 दी अदुमक ले सेंगे हाजे अदुम सेमेबा सी भावदा मेजॉरिटी लेना गवर्नमेंट सेम्बा ngamjadraba अखोगी लुचिंग बसिदा अखोइना करी मु हाइगे दोइनो हाइबसिने याम जोरिति हाइनाइ लेत्रेबा मखोइगी ओइबा अखोइना मखोइदा सिनगिबा अखोइगी हक अमसु मखोइ मसागी हकतो अदु भावबा ngakchaba ngamdraba mi ngaktane मधुदा अखोइना मखोइदगी करी आसान ओबा तौदुरि तौनिङाइ लेत्रेबा हौजिक गवर्नमेंट सी सोइदन मखिदी BJP सेंट्रल गवर्नमेंट सिना मणिपुर दा अमुक हना BJP की गवर्नमेंट अमा लाइहलक्पा हाइबसे मसिमदी सोइद्रे हाइना लौबि यायबा अदुबु करम मतमदनो अखोइगी अपाम मतमदो ओइगद्रा मुगी अपाम मतमदो ओइगद्रा हाइबदुनि याम लुरिसिदी सेंटरना मखोइना मतम सारे यारनी हाइरकांदा सोइदन मखि सेमगनेबा अदुबु हौजिक्ति अखोइगी MLA अखोइगी याम कन्नदी हाइनिंगदे अखोइगी लुचिंगबसिंग हाइबा तारेने अखोइना मखोइबु लुचिंगबा ओहेनगिबसिंगदो मखोइनागा हाइरुरगा लाउरगदी पंगतागा थाबिरक तौजा नतेबा मरमदी मखोइसे सानबा याय हाइबसे सेंटरगी लेरिबा लुचिंगबसिंगसिनो हानाना उग्रे मखोइसिदी स्माइ तौबा कांगुनी अदुना अखोइ हाइंगी यादव कांगुनी मरिन अमता यौजा नते अदुना अखोइना अपाम मतमदा सेंगनी पामद्रगा मथंगदा डिजॉल्व तौरगा असेंबली डिजॉल्व तौरगा हल्लसु हनगनी हाइ अदोमदा लेरमगने बसे अदुना सीसीदा का मोइना का प्रेशर का पीदना गवर्नर का उनादना अदगी BJP की प्रेसिडेंट सरदा का उनादना गवर्नमेंट सेमदोरे कोई मी असुक लेजे का हाइसिदी होय हाइरबा खितंग का होनबा मलहनबदुदी याम फरे हाइतारेको अदु मधुमकना चपचाबा मही फंगनी हाइबिदुबदी मिट उसिनबदु उदे अदु मखोइना सेंटर की लुचिंग सिंग ताइनबा ngamba मुक्नबा ngamba अमतसु यावदबा सिन मरम मोरकांदा मणिपुर की गवर्नमेंट से हजु अदगी याम थुनगा सेमकनी हाइबसिमदी मिट उसिनबदु उदे अदु मखोइगी होनजमन होनरिबा अदुमक्ति एप्रिशिएट तौबी हैना आइसमान हाइजगे ओके ओजा दगिसु हौजिकसे इचिंग इचाउगी मतंग सिदा टॉपिक कबुदी मरियुदी लेनद्रे अदुबु अखोइ इचाउ सिदा खोइ इम्फाल वेस्ट की साइड पुदी खोइ इचाउ ची थेंगनद्रगसु इम्फाल ईस्ट की खोइ इचिल नाउ मयाम दे अवाबा थेंगनरी ओजा मसिदा नहान खोइना फंगबा पाउ गी मतुंगिन तोंगन तोंगनबा पाउ चेसिंदा अखोइगी थोइबा इचाउ सिगी मसीगी सेमगत सागतनबगीदमक्ता इन मखोगी इंडिया लेंगाकना करोड़ चमरीगा हुंफु थादरपसी लूट तौरे हाबसु जतोंगन तोंगन बपाउचे द यावरिको मसीगी एनक्वायरी सु तौनी हाइदना सिगी मतंगददी अखोई रिवर बैंक की मतंग मसीदे कॉन्ट्रैक्टर सिंगना सेन कइनो ngसागी थबकसी चंगसलुरगा पेंडिंग लेबा लोइसनदबगी अचौब इशू मसुदुमा हंदकी सिंगी चाहौसिदा पुखतनरे सिगी मतंगददी ओजागी ओबा मोटसे खितंग थंबिरो मोजा मसीदनी नुंगाइरिसे को मनी अखोइगी मीसिंग हाइतारे एडमिनिस्ट्रेटिव अदगी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंग अदगी अखोइगी मिनिस्टर सिंग MLA सिंग मसाइगे काइथरखिबा सेनफमदु ममांग सहिदा चाउकी इचाउदुगी मदुगी सेंगत सागत हाइतारे नको अदु मक्की फॉरवर्ड लुसिंदना मेन माम तादना लेरि मरखसिदा अमुक इसिंग सेमु चाउसल इनेबा अखोइसे ममांगी सहिदसु अखोइ दुम येंगसी ममांग सहिदा इम्फाल ईस्ट ना हाना सोपने यस अदो इम्फाल वेस्ट ती हजोजु मक्की उनिति सोक्ट्री अदुबु सेक्शन बदि फै
hana tuba no unu kuna tuba nahi da na ama haina bam su leibani adu mamang da su adu mak chap sana Imphal East yang kai na chaw ram tung da Imphal West mo takat na chaw gi adu Manipur da ising ichaw je sidi nung chu gi da na ikang gumba leirga di hangdre ko adu na tabada di sahi kudingi ising ichaw gi problem se made koi mayok na re ni hai bisi made koi 강진 좀네 아두가 미안수 모두기 담북다 이샤나 섹션잡아 마톡 따래 그러니까 맨각다나 셈먹거니 떨거니 하이버시마수 거의 기당 간독바 어떤 거리 하이디 하우직 아사 떠닝이 레이터버시 수마이나 마탕세 저도 오이비야에 보고 마시 거기나 헥타 하진 문었대 마시기 다다 싱시기 간다니 하우직 내리바 거기 머니푸르 탐박 파운 지리바 투릴 싱시기 캐스트맨 에리아 싱시도 우 레트레 aduna maram morekanda nong si kitang tarak paga sagi flow si kanna ta pulabe da sendarak pagi phiwa ma leiri ba masina aikoi da sahi kudimaki ichau si mayuk na regani hai base sungso i soidra ba makhak ne masigi da mata sem sa ga dong ne ba gamena su ngayaki oiba measures si lokot pagi mo long term policy semaga lakot pachum meba turil khongban sing sita koina sajili ba structure mayam sing dagi maruina lam khopchil laga haitari na ko tawshili ba adu aikoi gi di hana dagi torlai sidi sing chawre sing chaw tore kan sing ji wangkala kan sida kogi truck amani ka poraga sing khara yurakado mapa sida haijil laga phot ba adu gumgi phibam du deba dum lai se sing je nongju tha yodring da turian khonung chi teng thoga ningthi jena magi water flows in zap kinabagi sigi kenusi same day ba ha ki wona torel gi torban sing sida lebak paisilani semani adu si yengbiro Imphal Turen si yengbiro Imphal Turen sina mi lainari ba khundari ba khun sing sigi mathakta magi torban si leikre ba masidagi kairaga tarak pa kandadi masana khundudi pungtaw taw ta ne ba masi long term moina Turen khonung si same amat gar leiri ba maduna ta na ngah ki ba measure si da koina Turen torban si nung khara laiba khara hajil laga same sinadi adudi kyam kuini khara kanba sidabu kitang hanthari me cloud burst kaina khogi sahi imda tagada bu nung du nimit mangani da natraga haptam da pulap tasin bagi chang da tasil lagadi sidi egana sathi ba phibam mayuk na ne ba hadaki nung du su yam kana su di nate ba di sule leptana su ki badunu maram morkanda singje chaw ine ba masi bhawda sathi ba ichaw ma mayuk nari ne ba ado by chance cloud burst ki problem che khoida laktar gadi misi bina yam sathi na tho ne ba si aduna masi long term policy oina turil khonung singse nuti janam teng thok pa ma mathau tari ba tungde na hoji khoina uri se yengbiro turil gi manung si sida playground adum sajilaga dum lerumgani masi adugi sajiliba saruk sing adu kotho aga turil khonung ohelabadi madugi lakadaba isingi volume du makra makaidi hena chengi ba yane ba aduna tadana aikoi di lairai du da khara semaga leire ba masinadi mathang lakadoba ising chawsing che ngakthok pangam bagi ofamdi oiroi aduna sigi tampak phawna cheli bam kilometer kya sangmano haidu mukhoina estimate ma patho matungda turil khonung singji ningthi jana manungda hajiliba pasiliba laibak singche ningthina tawthoga yamna long term oina semba ma mathau tai ngaihaki oina hoi ising chau thuobnina adugi chana thangna pot pibida penba penda mema leine ba ko aduna makhalam oirakanda masigi se ising chau se mayok na basi kharam khai hanthana bi damakta long term policy ma semaga turil khonung singji ningthina tengthokpa paisilliba hajilliba lebak mem singji singdokpa ma mathau tari ba aduga lairai thonba turil torban da lebak khara hajin banadi masi laksin ba suangam roi aduna munamakse aikoi da lai si popular government haibadu da amka lai ne base aduna miyamgi da mukta khanba miyeng shanba jingba amagi makhada afaba lainga ama leibadu miyamna pami madu asa tauri maduna thoningdaba thodok mayam si soidana maki khara makaidi sol tobun namgani maduda aikoi ama afaba luchingba ama lakpa haibasida asa tongina sina sman haitare okay
Thank you very much. Loisilakpadai Oja Sujata the Lakchige. Oja Sujata Nakalamaromda Akui President rule Laktring the Suduma Quiki popular government Sisudum fail oirabani. Fail oibaduna bu Akui President rule laibani. Laibalam the Masida Quigi popular government Amasu fail oiraba. Even how's it President rule lai. President rule is issue fail oire have a over example the March Nipanda free movement yadaba. Lauthokre ngasi bokari yari kuki nei phal lak pe ade ekoi ne ching de chat pe ade chekmai de hen la thok pe yadrabade even nahan tang kungi siroi lili gi matang da tauriba madusu achauba haidi ekoi gi president rule se failure oire ha bage achauba mami ma khakne ba oza sujata adubu leibak amada ngasagi even ekoi gi governor Ajay Kumar Malasi Kashmir gi achauba issue article 370 abrogate tawgiba khokiba ekhoi India gi achauba issue da mahaksi yamna haisingba adugumba miyoy mani haidana Kashmir da hero kumi Manipur la aga zero ole hababo miyamna hainari baneba sigi matangda kari haini popular government ama lairasu fail oiraba president rule la asu dum fail oiraba constitution da yaudravane bakari tawgadoino habase makhazida aduna sigi matangsida kai haini miyamgi revolution ama lakpagi oina haidi imai ben singna khoi social media da uda khoi gi hanagi pre merger status da khoi hanjan jarge ka habasi kari haini mamita haidi thainagi history di khangba adu betaraga su matamgi oiba yamna haidi adu khangna well educated oidaba ima sing si phauba kari haini Manipur gi history di khangbanina adu makhoi phobo yauna sentiment sokna yaw laura iba sigma tangda oza suta gi ba moti kari kamain thambini amtang thambio hari adu laura idu laura pathokpane ko imasina laura idu la ningai lete maramdi imasina matamda lawhiba tawdang da ko mayama ma koi history ne leinari ba ponina aduni adugi poto तोहलु से हतार के होय ममांग दा सरकार मु याकिदरे अदु मतुम प्रेसिडेंट रूल्स ना कोइ म्याम से फजना तौबिगद्रा खनबदो दुम सेंटर की थौसिन ने हबसे को म्याम लोय खांगे हबसे को कइनो प्रेसिडेंट रूल्स दा कोइ नीति नियम इक्विवेलेंट थबक तौबिरक्ता बा अदुगी मोय पावर लेक्ता बा सिदगी ने बा कोइना अमु लैरिबा खरा सिना मु सेमगा खतंग अमु यागद्रा हबे वखल खनबो ने बा अदु मसान ऑटोमेटिकली इमासिन हाइबो पोतो अदुगी पोतो दुम पामनारा ने बा म्याम से मरदि तिलुरे हारगा सु अखोइगी मतेंग हाइबदि अखोइ से Manipur se India gi part amane habegi wakal khanbiraktraba Manipur praja se akoi India gi praja ne hab khanbirakta taragadi akoi na kari doru do no hab wakal se masana lakpa ta bane mai bel na hai photo ai di ta se no idum support oi manam di huji suyengo lairi be MLA sin sigi moi na thok pra ju thok tre ado si puna mak se kana ai di amoram da mu ai nai se si ta haloi ge haraga de khoi gi mihut thari ba sin se ai gi state ki constituency ai gi assembly gi niti chara ma su lai jari bani na masi gi pawa si tawraga dum thengna ba se kasu kai de have potu ne ba ina khanja ba khal da dum ngang chai di myam se moi da khoi personal dusmani oi be gi chai ba na te ba ai na ha ba di akhoi gi yemu kano gi same na ha da asam de yemu फजन तुम हेमंत विश्वास में पाली नत्रा मासु कोइसु चा मानरिनी अदुदगी पार्टी तिनद्रबा कोइ बंकनो गिसु वेस्ट बेंगल गिसु तुम कनो ममता बेनर्जी तुम पाली एनआईसी डिफेंस तौरगा मरम ति माइगी स्टेट की तौबम थोकपा सा माइगी नीति नियम माइगी प्रोविजन मैम अमा लैबनिना अदुगी पोतो लौब मतमदा तुम थेंगनबदि यायेबा अदुबो खोइगी गसी थागलुबा लैरिबो मैम सिने बा ख्वाइदगी मितमु मतमान हाइना अखोइना हाइनरे इसौरक्तना हाइरेसे बिथबु मितमान हाइबदि मसाइगी कनो दो खंगदबदि नतेबा sai tamona su haido laile su haitaba somta nate moi akoina ngangi sai se moi loi khangi ngata ne moi na masana loi khangma ngata ne ba adubu yemu IS officer kan no du sunga re khoi gi kari ba suna kan gi minister medu ke kan wi kan do ba bel lo gi ba ram du sunga re masa su kan ni adogi hairo ki sunga lo mak adum ngang lei ba ngata ne ba adubu adu da ne in hais moi se kari kari taw ro ba ja no sarga lai ngai matam du da moi loi mak se khoi gi seng na ngasi akoi da pong na chaw na ngai ma myam sigi kari kari ara ma thabak taw ro ba ja no adu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂ ꯊꯝꯃꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒ ꯏꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯍꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯨꯗꯣꯛ ꯉꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯨ ꯃꯩ ꯆꯥꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠꯇꯩ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯅꯪ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇꯗ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯦꯅꯤꯃꯥꯗꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯈꯔꯒ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯒ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯈꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯄꯣꯏꯟꯠꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯝꯗꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯤ CM ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ MLA ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ MLA ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗ ꯂꯩꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯁꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ 2027ꯁꯦ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯣꯠꯇꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀ ꯕꯣꯔꯥꯗꯒ ꯍꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯏꯉꯩꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯩ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯣꯠꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯤ JCB ꯊꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯏꯉꯩꯗ ꯊꯕꯛ ꯃꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯨꯅꯦ ꯀꯔꯤꯗꯧꯕꯩ ꯀꯣꯠꯆꯗꯣꯏꯅꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯣꯠꯇꯅ ꯕꯣꯔꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ JCB ꯊꯧꯔꯁꯨ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ aduna masiguma mayam se to haning tabai damak tamudi makok ta leba duni makok oina leiraga thengnau haibane ba khoi prajana haibadi moi handarakanu haibane ba handarakpaduna te ba koina pambadi moi gi leven do khoi gi leven da lakano ba moi gi leven do sta asen da thengna ba ngam gi leven da leyo ba khoi mamin de inkhalak ke ba kanu boi ngam moi duino ba Benta Berlezi na ngasi thengnari ma mayam sidi yes praja mayam na ma inkhali dudi Sine baduna ne ina heri akoi gi mise ko su chai mandana su chai na habda chai ba sunati ba pelak ta badagi haiba ne bai kai su kana agum bim ta legere ri banga sig MLA yankhai ma panji ai gekna pam ta nate to budabu ai Manipur haiba se akoi na kanban to pani ko akoi na leader oina leiri bani ko akoi na mihut oina leiri bani praja myam sig haiba gi moida sentiment am ta yog ta basine bai na sawning di asuna kan da so akoi gi CSO na haiba natra ga di na chat leire ha yes Kari no mo ito rise. Su ga do mo ito fasan tong na ragad ka do wiki nga mo ito no. Su ga ngang do sung chaw bole gibra ba matam duda. Yam na hemalle adu da di enough ni na phara ga ima singi wakhal do madu gi poto praja so da na lakani madu lakpa matam da di upai su lei roi ngasi phami ba lei ba center da duk thari ba candle chung ba myam do moi this problem myam lakade ha ba se moi khong si praja ga se de myam chi so za la khoi na ngang ba khara sin na te moi da thamoi da ne ya ti da pen dra ba za ni ko hai do pa ngam da ba gi ko moi na ngasi lei bai wani mami te gi ma pi ta ra moi na ngasi to gi do moi so da na phang da ni nga ha ba su lei roi adu no hujik su matam lei ri thopi ro PBU governor da Noi leader si ma oire habdo akoi support to jarke natta da drama to piyo ba akoi praja pak mam da na te ba noi ngang ba noi to ibdo loi ma min noi comment da su yeng jo na sana noi na du ma to re na media da tholu pa matam noi comment do pawo ba khoi leader si am chaure am phai ni ka hena bre yeng noi comment pa jo na sana to na praja na kari kuma ke do adu ga su yeng dra ba khang de ba moi pura khoi ke haini mama je sound to pa mi ga to ina lei re ba khoi se adu na basi am hemale masi toksi praja khan bi u ji am ware Papong ko dimang ware haraga su hai ganu haraga ni moina ka do ware hai duino na ware di ware ngasi itaro me amna kapri ba ngasi yengu ai imane ai gi group ta yaw bo ta ngasi mami te mambai bi yumdo ising no humba de te khidra haidana akoi chang ba kape khaibadi force to kalam ne ta mo ko gari thobo du da mai gi tawjabado ado khoi kap no ka sul ka no to re kholo adum thene aduna loi ma wana re aduna masi khanga ga noi hayeng ma khangchi ma governor da changu se ba sada su ma state ma ki president hai dai ne ma ki power kem lai tra ga di ma president muk kano yening dare ba koi ama to yening dare ba kana gum bimta ngama kana ne kauro ba noi ki MLA me am to kauro ai na ha chu moi office changa hai adu ki drama da moi trahum doi ka thole trahum doi du ka ngai ra bra ba moi do hai ro ga ising chaw ba du khara to bai ni tawr kani ne kyam kuin no boi lai doi se
मोइना ngasi party party na muang ta na kanu taw bi am da khoi praja myam sina leiram da moi party to lekhidra haibani mi yes yes yam hemal leba yam tin have enough is enough har se hari se haira ga illusion jage imai wakhal sing jo goi soidana lakani praja myam aduna hojik su matam leini heyemak changa ga sunoi to bi ai akhoi praja su achu bai gi damak ta di akhoi sunoi gi damak su le pakani haba posin de noi da ngasi akhoi ni yekna boina praja ga leini ba sa MLA sing je yekna bo le se hari atai gi na te ba thabak tu na tolok ta ba de gi wa ba hemal lakani na pen da ngang bane ngo heng khangjalo ba sada na mang thara ga na resign to ba de ma mang thara ja tro armai to sarkar sem do re ai silai re na changmi no so nem ta resign tu so khoi na karam ta na te praja na sunate moi ada chana rure heta kan mo pura laga serenda khoi gi ta da du su sida yora ga di e khoi manipur state ni state ke khoi praja myam da ai hangam da ya pote na do song tang briefing piramu praja myam gang na ba thora kan da du tawre kari no moi khara sina taw bi se mayang khara nong taw moi khara nong taw kari no khoi myam se kari woi no uri ja no si manipur gi praja na moi kai woi no ge ba madu hemale adu ne che masu resign to badane mathong na leina chang madu mai na se sarkar se bagi do pusalo nang gi myam do mai busy party myam do pusalo ba adu chango adu hairu ro sembi ro tobiro center da yak tam da khoi dum me praja inara ke thengna rase okay thank you very much nungai jing asigi pukachari ba topic asida khoi tongan tongan ba panelist ahum khoi Pabung Nabakishore oja Hemchandra oja Sujata na isa isa ge ba warol kayama thambiduna pukachari ba topic asida mapung fahan bibigi da makta hanna oja humbu Norris Windogi maike dagi thagat pa phongdokchari loisilakpada ngasi khoi khana neinenab gi dongta pukachari ba movement for a new government in Manipur hairiba khoi topic asida tongan tongan ba panelist ahungi warol mayamna tabikre loisilakpada thamjaning ba wafam di ekhoi Manipur gi issue si yam yami habidi ekhoi chahi hairiba khoi chahi ani hensala ba maitai kuki conflict asi gi mamang da covid na prithibi pumba gi achau issue ma thoktana masigi yamna achau ba chaitheng phangdana akhoi economic da dukimatik chaitheng phanglibani madudagi chahi ama muktang oirangani akhoi hanagi akhoi normal da leiram base duga khanghaudana 2020-23 gi me gi tang ahum dagi hauraga maitai kuki ge conflict asi chahi ani almost 2 years cancel labani masigi chairak asida akhoi frequently akhoi flash flood thokpa masisu yamna haidi economic da asuk yamna semitlon da swantaraba asigumba lamdam amsida yamna chaitheng phangi bani akhoi per capita da di adukimatik lawe soiba inflation rate na kwai dagi highest oiba dum laba akhoi state makhakni duna akhoi matam sida akhoi hojik sigi phibam sida akhoi ji Iraq na ba akhoi ji lupagi phibam ama lakshila bani 2020-27 gi election sida akhoi shu as a voters amoina as a civilian amoina vote pasha changdana ba akhoi voters singna isagi right si politicians singna masam makhoina pirak pasien kharaga onaru basisu akhoi exchange tawna basisu akhoi khara khajik tang akhoi samdok minaraga makhoi su thabak chumna tawrakpra yengminasi haba warol sisu thamjage aduga akhoi leiriba akhoi every section of the society akhoi gi Manipur gi hojik leiriba akhoi gi siumlaba phibam asida aina lawgadaba tangai phadana ai initiative su lawminasi athuba matamda akhoi gi democracy le chatpa leibak amada akhoi president rule leirabasu akhoi popular government ama mapi mapa panba mama mapa panba leibak ama oiba habasi dukimatik akhoi haidi wakat pham leitabaga chapmana rabani duna athuba matamda masigi movement si ki akhoi gi positive oiba impact su lakpo ocean oduga hojik akhoi suspend leibiraga su leiriba akhoi gi MLA singsu hojik leiriba Manipur gi sigi prevailing situation sida hana isa gi asoiba isa gi weakness point kaya ama leiramaga su akhoi gi lamdam sibu nungsibiraga isa gi tungi future amadi isa gi career su yengbiraga isa gi asoiba khara khajiktang semdok minaraga anauba lambi amada chatminaraga akhoi gi hanagi tangdu leitaba adugumba lamdam amadu amuk hana pominaraksi haba warol se thamjabaga loinana ngasi gi onedi miyeng tabiru khwai punamaki mapamdagi kainana ya thangni jari till then take care, stay safe and good night. Welcome to Uttarakhand.
चाही खुदिंगी मियोय लिसिंग कया नीट एग्जाम तो क्वालिफाइड होरगसो सुन्नतगी मियोय खरदमक गवर्नमेंट सिलेक्शन फंगदुना एमबीबीएस तंबई खुदोंग चाबा फंग लेमहौरिबा नीट क्वालिफाइड होरबा स्टूडेंट सिंगदा वहंग खरा लाए मखोयने एमबीबीएस तंबगी मंगलानजे मंगफाउनरोइद्रा मखोयगिदमक लंबी अमत लैत्रब्रा लाइरबा महैरोइसिंगना करमना एमबीबीएस तंबा यागनी फॉरेन चत्तुना एमबीबीएस तंबनरिसे कयागी मटिक लुबगी हाइबना चिंगबा वहंग मैम लाए वहंग सिंगसिगी पौखम अदु पोदुना लाचरे अदोमना नीट पु क्वालिफाइड होरबा मालेमगी तोंगान तोंगान मफम कयादा गवर्नमेंट कॉलेज कया आमदा एडमिशन तौबई खुदोंग चाबा दो पोदुना लाचरे सेलगी खुदोंग चादबा महैरोइसिंगना एजुकेशन लोन गी मतेंग लौदुना एमबीबीएस तंबई खुदोंग चाबा जो लैजगने चाही कुन हेना महैरोइ लिसिंग कया रशिया चाइना कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान अमदी बांग्लादेश यावना तोंगान तोंगान बलाइबाक सिंगदा एमबीबीएस एडमिशन दा मांगजिल थाना मतेंग पांगदुना लाखलबा जेआर इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट दा लेंसिन बिरो एफएमजी नत्रगा नेक्स्ट एग्जाम की दमक फाउंडेशन कोचिंग फैसिलिटी सु लेगने अदुगा इंटायर नोटिस मनुंगदा बेस्ट एफएमजी एग्जाम रिजल्ट्स पुथोक्तुना लाखलिबा कंसल्टेंसी अमने अकुप डिटेल की दमक पीरिबा नंबर से कांटेक्ट तबियो नत्रगा नोटिस विंडो टीवी बिल्डिंग दा लेंसिन बिरो पैसा यामना लेजतबा मीसिंगी हाइदि लाइरबसिंगी दमक्तदि यामना खुदोंचाइ अखोन ट्यूशन फी पी हादुना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोइब खोटब केमता लेते फजना तंबी हॉस्पिटल अमदा डॉक्टर अमना माइ पाकनब होनरप मतमदा हैथोय सिंथोयरबा पैरामेडिक्स अमदी हेल्थ केयर टेक्नीशियन सिंगी अचौब थौदांग ले JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT, OTT, RIT, diabetes management, clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training pizari Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy ki diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari ICHEL पैरामेडिकल की OTT डिपार्टमेंट दा सेमेस्टर एग्जाम थाजरी ये हॉस्टल विजिट की खुदोंग चाबम लेरेको अदुगा अमना अखोन ट्यूशन फी पी हादुना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोइब खोटब केमता लेते फजना तंबी इसागी लेब मतिक चाना लेबा लाइब्रेरी मतिक चाना लेबा अमसु हॉस्टल मतिक चाना लेबना मरम मोरगा हॉस्पिटल दा अखोन हॉस्टल विजिट अदुम दे चतप फंगे अखोय लोइजद्रगासो अदुम नर्सिंग डॉक्टर सिंगना अखोयदा लीड तौबीरगा को अखोयदा ताकपीदना याम एक्सपीरियंस अदुगी एक्सपीरियंस याम लेजे अना हौजिक फाउबा सेकेंड सेमेस्टर तमकपसिदा अगोंदा कैमता अवाबा हाइदि कैमता लेते कैगिना हारकांदा अखोयदा दुम फैसिलिटीज अदुम फंगहली लेब की फैसिलिटीज अदगी अखोयना खंगनिंगबा हाइनिंगबा पुनम हॉस्पिटल चलगा ओइरो लेब त चलगा ओइरो अखोय दुम तौवे इंस्टीट्यूट एसेना पीरिबा खुदोंग चाबा एसे मयाम पुनः लौमिनसे पुनः तमिनसे खुदोंग चाबा मयाम से लौमिनसे मयाम से पुनः तमिनसे फ्री काउंसलिंग सेशन अमसुंग डायरेक्ट एडमिशन की दमक मखाद पीरिबा नंबर सिदा कॉल तौबीदुना खुदोंग चाबा सि लौबियो